Hi guys, welcome again to another episode of our home cooking series. Why our? Because this home cooking series will also involve you. So if ever you want to learn about home cooking or if ever you have some home cooking recipes that you want to share, please make this as your venue. So before I proceed, you might be wondering anong lahi na ang pa-background na ko ron because if kung nag-follow sa Bunako kay Bago tingali mo nga I am in my humble abode. So nara ko sa kong kwarto karon because Cebu is back in ECQ, especially our barangay Sambagwan. We don't know kung unsa na status namo in the coming days because kami apil mi sa top barangays nga daghan og cases. So but in anyway, where you are right now, what community quarantine you are in, always remember the prohibition and restrictions lagi mausab, but the virus is still there. So please continue to stay home and let's all continue to learn about. And dili na ako siya dugayon because maikog ko magpahuwat sa person who will be sharing his recipe for today. And this one is another dentist is out for today to share his recipe. But as I mentioned, this series also would reconnect me to my friends and mo travel such across borders. So karon ang mo share sa recipes would be someone from our neighboring province, gikan pa ni siya og Dumaguete, and a dentist also by profession. Let's all welcome Dr. Xandro Dael. Hi Chuck, hi San, kumusta? Hi Say. How are you? Hi everyone. Kumusta? Chill na Okay na, stay at home gahapon. No? Though sa amo din we are moved to GCQ na. Pero extra careful lang gihapon. Yes. Dabay updates ko sa inyong quarantine after June 30, wala pa. GCQ Wala lang sa. Pa. Yeah, I think GCQ pa gihapon me. Or wala lang ko kahibaw kay kung makahibaw man gyud ta kung unsa ang news mas maparanoid ta, so I chose not to. Agree to that. Focus na sa tong practice na lang yun. Sa tong pasyente nga sige pang text. So, di na to dugayo na. So, what recipe will you be sharing for us for today? Okay, for today, I want to make my AGLIO E OLIO pasta with anchovies and sun-dried tomatoes. O, di ba? Wow, social social kay paminawon, pero this is a very simple dish kay nga dish, especially for us nga kanang always on the go, no? Siguro in less than 30 minutes mahuman na natin siya. Okay, for ingredients na to, of course, we have pasta. Depende, you can choose any pasta you want. Pero ako, I prefer spaghetti, no? So this is 250 grams kay gamay raman ako, ramay mukha. Dali lang makita ng spaghetti sad. We have olive oil, no? You can choose any brand you want. Okay? Mura po ni siya ako makuha sa grocery. Okay, and then we have butter. Okay, as they say, everything is good with butter. So, yes. We have garlic, chopped na siya, and then we have anchovies. Okay, we have sun-dried tomatoes. Okay. We also have olives. Okay, favorite na ko olives. Tanang food na ko na olives because yes, it's one I've of my noticed. favorite. Yes, and then mushroom, of course, mushroom. Our mushroom is a canned mushroom and lang. capers. Ako ulit siyang favorite. Okay. Any mushroom na imong ganan. We're going to cook the pasta. Okay, so this is a preheated na ni siyang giboil na nako daan ganiha, no, para because dali na kaya tong time. Sa pasta usually ang tips na ko is very basic. Water, tapos a little bit of oil and salt to add taste sa pasta. Okay, and then continuous stirring lang. But then this time since we will be using anchovies, so wala ko nagbutang og salt sa water kay basin mas salty na siya kayo, no, maasgat na siya kayo. Okay, so ako ikulog na si spaghetti. Si spaghetti, normally mo-cook siya in 8 to 10 minutes. Makuha na nato siya as itong al dente ganyan. So while waiting na ma-cook si pasta na to, gama na ta sa ato ang sauce. While mag-wait nga mainit si pan, ato na ibutang ang ato ang olive oil. No? So, ato siya gituyo, dili na ta magpaabot nga
init pa si pan usa ta mo butang og olive oil because dili ta ganahan nga masunog si olive oil. Then next is bubutang ta sa ato ang butter. Okay, so depende ra sa imong butter unsa kadaghanon. Same pud gihapon para dili ang tip aning pagluto sa butter para dili siya any food nga naabutangan nimo butter para dili siya masunog si butter nimo butangan nimo olive oil gamay no para ang iyang temperature okay mabalance siya. Okay ba wala da? So pwede masunog ang butter magbutang olive oil bisan gamay. Yes, ang uban pod other dishes if let's say kanang butter ang main niya no nga mohatag og taste. Pwede nimo siya lutuon tanan din, apan nimo siya haonon, usa pa nimo ibutang si butter. Oh. Gapaabot nga mo init si butter and si olive oil, ibutang na nato si garlic. Nato para because pod ma-extract nato ang taste ni garlic na dili siya masunog. Kay kung init na kaayo si oil, tapos ibutang si garlic, mo crispy na siya, dali siya kay masunog. Nice. So, paabot na gamay. No? Ako i-move gamay para makita. Okay, so, yan. Because I was to put to us, sorry pag-size imong garlic, so di kay gagmay ra pud di ay kayo. Yes. Depende nimo, kay naiuban nga dili kay ganahan og garlic. But if you have noticed, wala ko naghatag og exact measurement kay everything is depende to your liking. Kaya galuto ta atong i-mix gamay si pasta para dili siya masunog. Okay? Padong nag-crispy si garlic, no? Kanang in between gani siya sa margilaw and luto. Luto, yes. So atong ibutang si anchovies. Okay. Okay, so ibutang ako si anchovies. Anchovies nimo is the one which is bottled or the one in can. The one in can. So for 250 grams, usually more ni siya kadaghanin. Wow, okay. Dayon, i-mix na nato ato siyang dubukon, no? Until murag mapino gid siya kaayo and murag mo melt na gani siya, mawala na siya sa timuhang oil. So, okay na sa anchovies na. We're going to add on si sun-dried tomatoes. Okay, for sun-dried tomatoes, musta na siya? It's usually pila o sige daghano niya I mean. Kini pud ako bana-bana ra pud ni ako no? So usually depende man na may sun-dried tomatoes nga naka-bottle nga katong naka-half na gani siya, naka-slice na siya. Yes. Usually for 250 grams, mga 6 to 8 kabuok dayon. Chop according to your liking rapod. Ako ganahan man ko mapil na ko si sun-dried. If makaon ako, ganahan man ko na yung texture, so medyo dagko siya. Yeah. Okay. So, ana. Can we replace ba tomato nga fresh dili no mas better good sun-dried? Pwede man si fresh tomatoes if you can get kanang lami kay nga fresh tomatoes. Yes. No, ang uban cherry tomatoes, tomatoes. Dito ha. Pero sometimes para makuha pud kinabuhat if fresh si tomatoes, no, ako siyang gina-microwave gamay para ma-extract ang iyang juice. Nice. Good shit. Oo. So, yan na. Next na to is si olives. So, basically, saves, ibutang na gid mo siya tanan. No? Put everything in the pan and then, mura na siya. Simple kayo. Mark social kay siya paminawon, no? Ang iyang ngalan, pero simple ra gid siya kayo. Others, kung you don't have anchovies, you can have Spanish sardines. Yes. You can have shrimps. Depende kung unsa imong ibutang. The Spanish sardines daghan affordable ron yung in can na Spanish sardines. Yes. Tapos after this, i-add po natin si mushroom. Okay? Again, depende kung unsa kadaghanon. Si capers. Okay. Capers. Si capers depende kung unsa kadaghanon kay medyo strong ang flavor ni capers.
And there are people nga dili sila ganahan og capers. Yeah, what about But that? since Usually, ako may galuto, akong butangan ng capers. pila ka gram ka capers or pila ka book capers? Like, Gamay ra kayo, Six. Mga 1 teaspoon. one, okay. Oo, just to balance the flavor. Nga ka na medyo naa siya aslum-aslum gamay. Kumuto, nabutang na nato everything atong ingredients. And yeah, si pepper day nato, nalimtan nako. So, butangan nato siya og pepper, no? Depende Yeah, pepper, sa and then a little bit of salt. Muna ni siya. Manata. Then wait na lang ta nga maluto si pasta. So, Marag, I think okay na niya itong pasta. Mga 10 minutes naman siguro to. So, ang atong buhaton na ni Saves is ibutang nato na si pasta with kami atong i-prepare no, sa other pan. Others, ilahang ginayabo, no, ang kining Water. i-boilan nila nga water, na i-drain nila si pasta. No? Yes. But nako nahibaw-an, ningon si uncle nako, Uncle Gordon Ramsay. Okay. No? Naiyon siya. Mas lami daw nga idiretso nimo si pasta from the boiling water to your pan sa imong sauce. Ato siya idiretso kay ang uban mga saves, ningon sila, di ba, gina-drain na to. Yeah, usahay, unahon na to luto ang pasta, di usa pa ta luto sa atong sauce. Yes. Ending niya kay mo dry si pasta tapos magtapot-tapot. Agree. So ang nakanindot ani if idiretso nato siya is medyo starchy pa gani siya. So maka-add siya sa iyahang texture nga medyo lamig siya nga medyo silky smooth kuno mo na ilahang term. Yes. So dapat. So basically i-mix ra nato tanan. So pakusgan ako gamay. Oo. Tapos i-off na dayon. And then we're done. Ato na ni siyang i-plate. I think we still have extra time, no? Yes, pwede na dyan siya i-plate yun. Plating. No, kailangan kayo. I play with my food. I don't know kung I don't know if ang uban may nga naman ni siya gadula siya sa iyang food. Pero huwag yun akong gusto, no? I play with my food. Lamig kaya ang food kanon kung guwapa kayo siya. Yes, actually. So, ako rin butang ako mamili sa akong mga ganahan na kanon. Yeah. So, okay. Anyway, so naagit tayo fresh herbs sa to ang kitchen. Yes. Inana daw na siya fresh sa herbs mga na walay from light? Or gusto lang ni mo karon? ipagawa siya most of the time kung magluto, ipasulod kay para social po kunuhay nga magpikpik ka og magpikpik ka og herbs. No? Do you water it every day? Every 3 days. Every 3 days, you water it every day. Kini po si basil, no? Gikan po ni siya sa mga herbs, potted herbs na mo dinhi. Pero wala ko gipasulod kay dako kay ang kaang. So nganong naaman ay kaang dako kayo sa iyang kusina. So wala ra, do play lang ka, butang-butang lang ka ani. So inana. And then akong cheese nalimot ko unsay ngalan ani niya. So, ang uban, the very common, Parmesan cheese. Oo. So ano lang, butang lang kagamay. Kalami na ba, Ana? That's really... So, inana na siya. Then, if na-notice nimo ang ako ang mga niluto tanan, na ay lemon. Yes. Na ay lemon. Parang, di ba sometimes mang good, medyo plain, blunt ba siya kay aglio olio usually tapos murag mostly your olive oil so para dili siya kaayo sumpod but depende ra ang uban is just for magwapa lang pictorial pero ang rule niya nato ana sis is dili ka mabutang og something sa imong food nga dili nimo siya gamiton. Maglamig kayo sa tanaw. That's it. Thank you so much, Kayo, for sharing. Do you have thank you po kayo words to say or something? For being a dentist, basically, ang ato ang gina-advocate is just keep your mouth clean.
di ba? Especially karon sa atong times during pandemic time na to, no? Nga pandemic, the new normal nga lisod na kayo di na ta kadtong dentist directly or kung gaano sa ata gusto, no? So it pays good to take care of your teeth. No? Agree. After na to kaon, make sure nga to brush our teeth. Yes. So, siguro, I don't know if one advice, no? If we eat something citrusy, no? Kana mga aslong kayo or acidic na food, okay? Let's wait for, let's say, 30 minutes sa tamo brush atong teeth, no? Dayon, if we eat something sweet, no? We have to brush right away. No? I don't know, sakto ba kung gusto ko save? Sakto, pero mga utan ako, hindi mo kay Kevin siya, anong dapat mo wait mo 30 minutes kung citrusy or acidic? Okay. Because, if acidic siya, di ba, ang ato ang enamel, mo soften siya, kay more siya gi-etch. Okay. So, ang covering sa ang hipon, yes. Oo. Yes, it's soft. Our enamel is softer if na siya kay, it's like putting acid sa any surface. So, medyo mo humok siya gamay. So, we have to wait sa kay kung humok ang ato ang enamel na to, tapos we brush right away, pwede ma-wash out si enamel. Yes. It's not good for our very good. Thank you so much for reminding us about it. Salamat yung kaayo. And if ever we want to follow you and to see more of your food shots, asa gali mo follow gali mo? Okay, to those who are very curious, no, kung if unsa ako ang ginaluto, no? Yeah. Ano lang, disclaimer, it's for myself lang yun, it's not for sharing, no? So you can follow me at sa Instagram. It's Chuck the Wak. So CHUCK_D_WAK. So, okay, Chuck the Wak. Yes. From time to time, ma-upload ko dito o mga food pictures. That's it, Chuck. Thank you so much, Doc. Salamat kaayo. Bye-bye. Please, thank you kayo. Thank you for giving me the chance na martista. Wow. Thank you also for sharing yun and for the opportunity. Sige, bye-bye. Thank you so much. So that's it, guys. Now we know how to cook aglio e olio nga mas gipalay siya kanay anchovies and dried tomatoes. But yes, everything is the grocery and everything is affordable because once in a while mas lamig gyud mo kaon kung nindot sa gyud tan-aw ng atong mga pagkaon. So then again, before I go for your online delivery needs, always remember to visit www.clichandshop.ph kay ngadto di guarantee a next day delivery service. And then again, kapila gyud ako ibalik-balik nga whatever quarantine status we are in, just always stay home and be safe. So that's it. Stay home, stay safe, and just keep on smiling. Bye-bye.